ngesikhathi engambona uJesu babona amakhakasi efuna ukuginga umthombe ngoba mayike wasithela uJesu ubona inkinga mayike wasithela uJesu emehlweni ubona inkinga amadoda asimayibona inkinga akhohlwa ukuthi akabona uJesu ngithanda uma sekhumbula eya kuJesu athi amehlo mayijika ebona uJesu uJesu wakhuza inkinga bese beyibona yeke ngesikhathi uPetro ebona uJesu asemkhumbini iso likaPetro labona uJesu umzimba kaPetro wabalula uhamba phezu kwamabisa kaPetro ebona Satane angatshali inkinga iso lakho walibona uJesu uhambe ngaphezu kwenkinga indumiso kanti iso libona uJesu kodwa masinyane iso likaPetro lasuka kuJesu lapheka amanzi choose basket ukuthi ufuna ukubona mawufuna ukubona inkinga iso lakho liyobona inkinga mawufuna ukubona uJesu nansi into enhle yenziwa ngabasabani esimene esingamveza uJesu kodwa babona uJesu amen ukhona isimo esingamveza uJesu obona kuyinkinga kanti umuntu olaleli liso lekhulunywa ngalo kuleyo nkinga bona